inkonzo yasekuseni zayithathela ngesiyazi inkosi. Amen. Ngibabingelela bangcwele. Ngibonge ukuthunywa bantwana basePhakameni. Isihloko sithi isifungo sokukholwa. Amen. Ngiyasicelela nami phambi kwaJehova ukuthi
ngingalibaziseki, isitha sami singakwazi ukungilibazisa, ngoba isitha akusiye umuntu oxabene naye. Isitha siyo yonke into, ngoba nokuhlupheka kuyisitha, nokugula nako kuyisitha. Ngaloko-ke bangcwele, ngiyazicelela kushemba ukuthi ngingaphelelwa, ngalahlekelwa ithemba bese ngiphelelwa ukukholwa. Bengikade ngingaculi bangcwele, kodwa bengikhuluma noShembe ukuthi angikhumbule ngingabi ngolahlekelwe ithemba, ngingamelwa ivuso bese ngiphelelwa ukukholwa, ngoba ukukholwa kule ndlela kuhambe kumlahlekela umuntu ongazazi ukuthi wangena kanjani, ongazazi ukuthi lesifungo ayisithatha siqondene nani, ngoba isifungo, bantwana basePhakameni, siyinto enkulu. Ngeke uthi ngoba uhlangana nongakuthandi endleleni kaNkulunkulu bese uphelelwa ngamandla ukukholwa, bese wehlelwa ukukholwa ngoba ubona kuvela izinto ongayithandi. Kodwa ngaso sonke isikhathi uboke uhlehlele emadodeni amadala aqala ukuthi adumise uNkulunkulu. Ubheke ukuthi ekuhambeni kwawo ahlangana nezinto ezazimnandi yini, ubese uyabheka ukuthi lesikhathi behlangana nalobu buzima babesebenza njani. Uzochazeleka ukuthi bakhona abaphelelwa ngamandla, ngoba abaphelelwa ngamandla baba baningi, babe bancane abangaphelelwa ngamandla. Uzokuzwa ukuthi baphikelela ababili nabathathu. Uzathi nawufunda ufunde ngaye umprofeti wethu okungiyena owasinika leli vangeli. Ufunde ukuthi ekuhambeni kwakhe akha leli bandla kwavelani kuye, ubese ubheka ukuthi wabesenza njani. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, sihlala sifundiswa futhi ngamadoda amathathu. Amathathu, yebo, afunga, asimela isifungo sawo, noma ngabe inkosi yabezizwe isibasabisa ngani, noma isibabasele isithando somlilo, isifungo sabo abazange basuke kuso, bema kuso, bathi noma kunjani lona esimkhonzayo uzasilekelela, baze babhansela ngamazwi ukuthi noma ngaba akasilekeleli kodwa singeke sihlehle siyomkhonza njalo. Kodwa abantwana basePhakameni, uma umuntu engazi ukuthi into ayizela kuleli bandla yini, kuye ukuthi maqhamuka ukuhlupheka kuye abese efikelwa ukuthi ayi ngahlupheka kangaka, ngikholwa ngathi lokuhlupheka sekukhulu kakhulu, abese ayaqaqeka amafindo esifungo, qaqeka nje, abone ngathi bekungakuhle mangabe angakholwa, aguqula amehlo akhe awabhekise lapho aqhamuka khona. Lapho athi mayekhuluma ngalesi sikhathi amafindo okukholwa angakaqaqeki, wakhuluma phakathi kwabantu esho ukuthi uNkulunkulu wamsiza wadlula lapha nalapha, mayesehlelwa izinto useyanyibilika. Uyaqala manje uyazibuza ukuthi ukukholwa kunjani lokhu, uma ngabe kunjena imali, izinto ey'ningi nje
ukukholwa kume kodwa abantwana basephakameni. Akumile nemali, akumile nani, kume kodwa. Isifungo uShembe akhuluma ngaso emthandazweni weSabatha, uma ngabe wena sowuthi uyayihlanganisa nenkosi yasephakameni uJehova, likhona izwi eliqhamukayo ngemuva elithi, khumbula namuhla ukuthi sowenze izivumelwano noNkulunkulu wakho. Ngalawo mazwi-ke bantwana basephakameni, uma unokukholwa mhlawumbe wazikhandela kona, manje uma wazikhandela uzaphinda futhi ukuhliphize wena ngoba wawuyikhandele wena. Ukukholwa abantwana basephakameni akubuke mcebo, ukukholwa akubuki kuswela, kodwa kuma endaweni eyodwa ukuthi noma ngabe sengivelelwa yini, kodwa isifungo sami asihlale sivikelekile, engasifunga phambi kwaJehova ukuthi ngiyohlala endlini yakhe kuze kube sekugcineni kwempilo yami. Ngithi-ke bantwana basephakameni, namhlanje sizocela ukuthi uJehova asivulele umhlangano. Uma uJehova ezovulela abantu umhlangano, ufike abheke ukuthi laba bantu engibamemile ngibabizile abasabelile yini khona ngey'nhliziyo. Ufike azibuke izinhliziyo zethu. Kodwa okufunwa yithi kunye kuJehova, sifuna ukuthi uJehova mayefika abheke usizo esinalo lokuswela imali, noma lokungasebenzi, noma lokungabatholi abantwana, noma usizo lokuthi angikwazi ukuthi ngakhe ngoba naku angisebenzi noma ngihola imali encane. Siba-ke naloko ukuthi uNkulunkulu abuke lokho. Kodwa into efunwa nguNkulunkulu akusiko lokho. uNkulunkulu uzuke ezohlola amafindo esifungo ukuthi-ke lapho ufungile khona uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwey'nsuku zakho kusenjalo yini. Mangakho amacala osombeke wona uJehova ngokuhlangana nezinto ongazithandiyo, mangakho amacala osombeke wona uShembe, okuyena wakufaka kule nkolo yokukholelwa kuJehova. Mhlambe ngalelo langa unosola ngalo, yilelo langa ekwakhishwa iy'ndlozi ezulwini ukuthi zizokulamulela kule nto, kodwa zifike iy'ndlozi bese ziyalalela, bese ziyathola imfihlo yakho enhlizweni nenhlebo yakho ohleba uNkulunkulu ngayo, bese zinqandeka nako, bese zihamba ziyaluza zifuna umuntu onamafindo aqinile esifungo sakhe, abuke ukuthi lo muntu udlule phi nakuphi. Zibuke iy'ngilozi ukuthi lo muntu lona akazange azamhleba uNkulunkulu, akakaze afikelwe kugagaza ukuthi ngcono ngiyeke ekukholweni. Zibuke iy'ngilozi zithi asifanele sinqandeke nalesi busiso, bese zimshiyela loyo muntu, zinqandeke kuwe ngoba zikufice wena enhlizweni yakho ukhuluma kabi ngoNkulunkulu, umsola ngento eziningi, kodwa wena ungazisoli ngamaphutha owenzayo phambi kwaNkulunkulu. Isifungo sokukholwa sihamba lapho bangcwele ukuthi noma ngabe kunganjani ubese ukhumbula indoda yakudala ekhulunywa ngayo uJobe ukuthi wafelwa imfuyo yakhe yonke, wathi usamelela usamangala lokho wafa abantwana bakhe bonke. Ubobese uyalalela ukuthi
wabe senza njani, wathini uma ngabe uSathane esemshaye ngalolu sizo ngaka angasenalutho, akagcina lapho wamshaya ngeyilonda ezinzima emzimbeni, waphicika nje emzimbeni. Ulalele ukuthi uJobe wathini lesikhathi sekunjalo. Kulapho ozozibona khona ukuthi usubhekephi. Kulapho ozobona khona ukuthi amafindo esifungo asanyibilikile. Awuseyena umntwana kaNkulunkulu. Noma usesowembethe lezi zambatho, kodwa sowusuliwe ebhukwini lokholwa, ngoba utholakele uhlebe uNkulunkulu. Bantwana basePhakameni, ngiyacela ukuthi sike sifundelwe amazwi lapha, ngoba mase ngikhuluma ngoShembe, uShembe-ke uyiBhayibheli wayena. Uma uke wakhuluma izinto nalehlabelelo, uma uloku uqhubeka uyifunda, zenza ukuthi ube siyakhohlwa ukuthi awuyifundile iBhayibheli eyisisekelo sako konke lokusuka ukukhuluma. Siyawufunda amahubo, umahubo 119, siyoqala evesini ya33 siphelele 37. Incwadi yamahubo 119 kusuka evesini lika-33 kuya kwivesi lika-37. Ngitshengise Jehova indlela yezimiso zakho, ngiyakuyigcina kuze kube sekupheleni. Ngiphe ingqondo ukuze ngiqaphele umthetho wakho, ngiwugcine ngenhliziyo yami yonke. Ngihambise endleleni yemiyalo yakho, ngokuba ngiyathokoza ngayo. Thobisela inhliziyo yami ebufakazini bakho, kungabi sekuhaheni. Phendula amehlo ami angaboni okuyize, ungiphilise endleleni yakho. Amen. Amen. Yilawa amazwi bantwana basePhakameni. Lapho lona ocelayo uyazicelela yena kuJehova ukuthi akamtshengise indlela yezimiso zakhe, abesethi-ke uyakugcina lokho kuze kube sekupheleni kwakhe. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, lamazwi engizifundela wona, ngiyifundela nabanye abantu ukuthi nawe ungawathatha uthi noma usuhlele endlini yakho uwafunde lamazwi, uwacwaninge ukuthi umuntu okhulume kanjena kuNkulunkulu wathi wayicelela yena futhi ukuthi uNkulunkulu akamtshele imithetho yakhe wayesethi uyigcina, ukuthi uma engasayigcina uNkulunkulu wenzani ngayo. Kuye kube njalo abantwana basePhakameni, kuye ukuthi mangabe omubi esemile phambi kwethu, bese siqala siphelelwa ukukholwa, ngoba uma umubi esefike kuwe usuke eza ngoba esebonile ukuthi usuvulekile umnyango angangena ngawo kuwe. Usuke esekubonile ukuthi uNkulunkulu usethuthile kuwe. Usuke
esewuqaphelile ukuhamba kwakho ngoba nangalesikhathi ukhetha uNkulunkulu nangesikhathi uzibophezela akusho ukuthi uSathane usuke engekho, usuke ekhona ekuzwa ukhuluma uthi uyibophezela kuNkulunkulu impilo yakho yonke. Mase yakubona ukuthi usuyaqala manje uyaqhezuka endleleni yakhe, uNkulunkulu abese uSathane eze ngamandla kuwe ngoba awusavikelekile kuye ngoba uNkulunkulu umukile kuwe. Uma ngabe abantwana sekuphakameni sesisola uNkulunkulu, siye singakwazi ukuba sezisole thina. Sikuvamile ukuthi sithi senzeni. Leli gama likhulu emakholweni ukuthi kodwa uNkulunkulu wasekuphakameni ngenzeni, ngoba lokho kwenzile uyubone ngathi uNkulunkulu abevumelene nawe kulezi zinto bekuzenza. Ubeke uNkulunkulu icala lokwehlelwa izehlo, kodwa ungahlehli, ubheke lapho osuka khona. Uma kuwukuthi waba yiNazaretha ngabazali bakho, ubheke ukuthi kwakungakufanele yini wena ukuthi ukhethe inkosi ngoba wawuhamba nabazali. Wena-ke ngokwakho washo yini ukuthi lo uNkulunkulu wabazali bakho nawe uyamemukela, uyamkhetha? Uma ngabe wawufika, kufanele ukuthi ngaphambi kokusola uNkulunkulu uyithathe incwadi eyafundwa ubese uyabheka ukuthi lezi zinto ushembe athena uma uzenza uJehova uzosuka kuwe, awuzange uzenze yini. Wonke umuntu uthi ngoneni kuwe, kusho ngisho abantu abakhuthuza abantu, kusho ngisho ababamba inkunzi abadubula abantu bababulala, bebabulalela iy'moto zabo. Kodwa uma se uNkulunkulu ebaholela bathi inkosi ngenzeni, okusho ukuthi kwakukuncane lokakwenza, ebulala umuntu, embamba inkunzi, emthathela imoto yakhe. Ubuza kuNkulunkulu ukuthi ngoneni? Kodwa kunabafelokazi abazalwe nguye, kunamakhosikazi akhala usuku nemini, abulawela abantwana babulawa uye, ebakhuthuza. Kodwa mase ethole athi inkosi ngenzeni kuwe, akasho ukuthi iSathane ngenzeni kuwe, uthi inkosi ngenzeni kuwe. Ngisho umthakathi uma kube kuthiwa sekwehla into, uNkulunkulu usebhekisa kuye, ebaqedile abantwana bomuntu. Kodwa mase kuthinteka ngapha kuye athi ngenzeni inkosi. Ngithi-ke abantwana basekuphakameni, umhlangano bangcwele, uJehova uyasimema ukuba abe nomhlangano nathi. Uzobheka izifungo ezifungile phambi kwakhe, sathi siyoba ngabantwana bakhe kuze kube sekupheleni kwey'nsuku. Ukuyihlanganisa noNkulunkulu usuke ungazihlanganiseli ukuthi ungahlupheki nokunye okuneke ngakubala. Kodwa into enkulu kakhulu evangelini ukuzihlanganisa noNkulunkulu uselapha emhlabeni, uzihlanganise naye ngoba isikhathi ozosiphila lapha emhlabeni sifishane kakhulu. Ukulungiselela iphambili lakho ukuthi mase ufika kulo mfula uShemba akhuluma ngawo athi ukhetha abawele, nawe ukhetheke ukuthi ufanele ukuthi uwele lo mfula, ungafiki
lapho uhluleke. Ungabe nguye umuntu okuzothi mangabe sekukhala amacilongo awuba abantu abenze kahle bangene ezulwini, kukhala insimbi, kusekuza ingilozi sezizobheka umsebenzi wakho. Ungabe nguye umuntu ozothi ungayiphenye yami incwadi. Hayi wenkosi yami, uzungayiphenye yami incwadi, ngoba ngeke usho njalo uma ngabe ugcinile umthetho kaNkulunkulu. Ngeke kuthi hayi wenkosi yami ungayiphenye yami incwadi, kodwa uyozugijima ufike umnikeze oyifunayo, ngoba uyazi ukuthi eqedeni kwakho ukufunda uzothokoza, nawe futhi uzothokoza, uzokunika ithikithi elihle elikhomba lapho kukhanya khona, ngoba usebenze kahle phambi kwaNkulunkulu. Awukunakanga ukuhlupheka obhekene nako, awaze wakunaka ukufelwa kwakho, noma ufelwa abantwana, noma ufelwa abafowenu, awuzange ukunake. Wavukelwa nangabantu, awaze wakunaka lokho, wabambelela kuye, wathi angisuki lapha noma ngabe ngehlelwa yini. Ukhona omunye umntwana ongakwashumayela lapha endlini, washumayela kwakhala bonke abantu. Umshumayeli uMpungose ekhuluma ngemumva ethi kwake wafika umubi kubo, wafika wabaphuca yonke into. Uthi baphelelwe konke. Uthi ke umntwana wasala uNkulunkulu yedwa. Kunjalo bangcwele, isifungo sihamba lapho, kwasala uNkulunkulu yedwa. Lokusala noNkulunkulu yedwa umphumela wakho bonke abantu bayakubona, akudingi ukuthi kuze kushomi. Umphumela ukuthi baphucwe yonke into, kodwa basale noNkulunkulu. Washo njalo umntwana wathi sasala noNkulunkulu, wathi kuyinto enkulu ukusala noNkulunkulu suphucwe yonke into. Isifungo sikaJehova sisho njalo, kodwa abaningi abantu abasheshayo ukuthatha inqumo, baxoxe ngisho sebayolala, bangakhuluma indaba enhle ngoNkulunkulu, kodwa bamsole bathi yini indaba sihlupheke kanjena. Kuyadinga abantwana basekuphakameni ukuthi sinqandeke. Uma usubona izinto zakho zingalungikholwa, nqandeka ubuke ukuthi wena wenzeni, kungakho kwenzile okuhle phambi kwaNkulunkulu. Ubese uyacela kuNkulunkulu ukuthi uma sikhona isono engisengisikhohliwe, njengoba basho abahlabelelayo abathi umenzi wakakhohlwa kodwa umenzi uyakhohlwa. Uma ngabe besukhohliwe, ucele ukuthi uJehova akukhumbuze ukuthi wenzani, noma ngabe wawungakafiki lapha noma uzalelwa lapha, kodwa uphenye imumva lakho lasebuntwaneni bakho, ukusukela umntwana ungene emsizweni, ubese uyabheka ukuthi inyawo zakho zahamba zagcinaphi. Uzothola ukuthi ekuhambeni kwakho awuhambanga ngendlela kaNkulunkulu. Kuyadinga ukuthi uhlehle uzisole wena uthi Nkosi, ngitholile ukuthi yini lena yenza ukuthi nginqotshwe. Ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi ungikhumbule. Ngiyavuma ngithi ngicela ukuthi ungithethelele. Abanye bangena emabandleni, angeke ngisho ukuthi bangena la i-NCG, bangena emabandleni kukhaliwe ngabo emphakathini. Abanye abantu bagane ngababili ngabathathu, kodwa uthe mangabe esebona ukuthi lona omunye kuyamlungela, ingane zakhe ziyafunda zikhaliphile esikolweni, wayekela ukuthi ahambe naye athandaza ukuthi abantu abakhe bafane nalabana, kodwa loyo sheleni uyawugcinela ukuthi ayobopha labantwana laba abaphasayo.
isono esikhulu abasenzayo. Bayayibuka ingane ifunde iziyofika ema-university, ithathe umqhele wayo, iphumene incwadi zokuthi ifundile yagogoda, sekufanele ithole umsebenzi, bese bathi-ke manje siseza-ke sibone. Loyo muntu owathi usezakabona enganeni yomuntu, uma isefika lapha kulokhu kukholwa, noma ngabe kukuliphi ibandla, akazayikhuluma leyo nto ukuthi iy'ngane zomnakwethu azilungelwa yilutho nje, yimi engaphuma ngahamba ngayoyivala ngoba ezami iy'ngane zazingakhaliphange esikolweni. Ezami iy'ngane ubaba ngiyambona ukuthi akayithandi kahle. Bani umuntu ongeke athande abantu bakhe? Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, uJehova kasiphe ukukholwa okungabheki ubunjinga, ukukholwa okungabheki indlala esuke kuhlasele, kodwa okume kodwa okungeke kwafanana nalutho, futhi nawe uziqhenye ukuthi nanxa ngihluphekile kodwa uNkulunkulu nginaye, yinjenga engaphezulu kweyinjenga zonke ngoba nginoNkulunkulu. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, ngikukhuluma lokhu ngoba siyibandla likaNkulunkulu. Kuye kube khona abantu abaphatheka kabi ukuthi amaNazaretha ala NCG bathi bangamaNazaretha kaNkulunkulu lapha kunjani khona, ibapha abangasiba kaNkulunkulu. Ngempela ngiyamthanda mina nomuntu obuza lokho ukuthi ibapha abangasiba kaNkulunkulu, ngoba kulapha azothola khona lonke iqiniso ukuthi umuntu ongumNazaretha kaNkulunkulu uba ngumNazaretha kwakhe endlini, abe ngumNazaretha emgaqweni, abe ngumNazaretha ngisho emsebenzini, kuyo yonke imihlangano yezwe ebakhona, kodwa uba ngumNazaretha kaNkulunkulu. UmNazaretha kaNkulunkulu akanyuki ayokhuluma emsamo, ayokhuluma izinto ekwathiwa kayibike kuNkulunkulu, ngoba khathi ehlanganisa noNkulunkulu wakuthola konke, watshelwa ukuthi kwenze njani. Ushilo uShembe wathi ngosuku lwenhlupheko ubombiza uJehova. Kuphi lapha athi sibobiza obaba amakhulu khona? Wayengekubhale ngani uma kube kwakuyinto eyiyo yakuyinto ekhona? uShembe akayibhalanga into angazange athunywe yona. Lokhu sekubhalwa izangoma ey'thunywe nguSathane. Uthi ngosuku lwenhlupheko umbiza uJehova. Uthi-ke uShembe uyawukuza uma ngabe sendlala iy'nhliziyo zethu emkhondweni yezimamezelo zezwe lakhe. Manje abantwana basekuphakameni, uma ngabe inhliziyo yakho ungayindlali emkhondweni ey'memezelo zakhe, uma kukhona okukwehlelayo, ngubani onecala phakathi kwakho? UmNazaretha kaNkulunkulu ngumuntu ovama ukukhuluma noJehova. UmNazaretha kaNkulunkulu ngumuntu othemba uJehova ngezikhathi zonke. UmNazaretha kaNkulunkulu indaba yakhe iba ngoJehova kuze kube sekupheleni kwakhe. Ephila eyinsizwa eshada uJehova yedwa. Egula uJehova yedwa. Ehambile emhlabeni uJehova yedwa. Sihlukana lapho namabandla asekuphakameni amanye akhona. Sihlukana lapha emshadweni, sihlukana lapha eceleni, ukuthi thina sima ngegama likaJehova. Noma sithola izinto siphakamisa uJehova. Sehluke ngokuthi
senza lokhu uShembe akusho. Wathi uShembe udumo malube kuye owadala izulu nomhlaba. Sehlukena lapho ukuthi thina udumo selinikeza uJehova, bona udumo balinikeza oyisemkhulu nomholi wabo nabaholi babo. Yikho ke bathi bakhonza uNkulunkulu oziqu intathu. Thina sikhonza uJehova ekunguye yedwa owadala izulu wadala umhlaba. Singangena ngisho eNgilandi, singavulelwa iminyango ivuleke ngoba akukho lapho abayodideka khona. Siyothi masisho sithi singabantwana bakaJehova. Bathi ngenani ngoba uJehova akekho ngamazi. Ngithi-ke abantwana basePhakameni sihlukana lapho ukuthi baye bakhulume baxephuze emathempelini. Kodwa ukuthi mase kuvela ukuhlupheka bese behlehla sebebamba imbuzi sebeyohleba bacigoza laphayana bayokhuluma namakhehla amadala bathi bayacela ukuthi manje basizakale. Ngithi-ke abantwana basePhakameni alikho lapho lelo vangeli lokuthi uma uhlupheka njengoba kwezinye indawo kuyathi umuntu maye ekhuluma ngokuhlupheka kuqubuke nje umuntu khona lapha athi hayi wena indaba yakhe ilula. Usuke wathi mawungena kulokholwa washiyo ihlomkhulu emuva. Wasungabusaba phakela ukudla. Sekufanele ukuthi ngokukhala kwabo ubese ukhipha imbuzi yokubesula inyembezi. Ngoba bakhala isikhathi ungasabanaki. Ngithi-ke bangcwele sisebandleni eliqondile. Singazitshekisa thina kodwa uShembe yena usenze saqonda njengomuntu ongasekho oqonda njathi nje thwi. Usenze saqonda nje singakayindawo sisela emhlabeni. Uma umuntu afele kuNkulunkulu, uma ngabe edlula umuntu emhlabeni, sisuke sazi ukuthi uhambile uye kuNkulunkulu. Simenzele inkonzo yakhe ukuthi uNkulunkulu amemukele, amthethelele lapho ayomthola khona enephutha. Akukho khehla elizoqhamuka lizobonga otshani bezwe. Alikho elizothi ngicela nina botshani bezwe ukuthi nimamukele. Asemukelwa thina ngamakhehla, simukelwa izigilozi zezulu. Sihluka lapho ke umuntu ongazi ukuthi yini into eyenza ukuthi kube khona amaNazaretha kaShembe bese kuba khona amaNazaretha kaNkulunkulu. Thine sile bandla umprofeti ehle ezulwini kwathiwa akazolakha ibandla likaJehova. Siyilelo bandla ke asishintshi mase kukhona ohambile siyahamba lokhu abantu ababelapha soloko bahamba bakhuluma indaba kaNkulunkulu. Akekho othi maye ebonakala ngephupho abese ethi hambani niyongenzela umsebenzi, hamba. Bonke bakhuluma indaba kaNkulunkulu amakholwa lapha. Bathi anithandazi ngani? Kusho abantu abasuka lapha bayezulwini. Namhla lokhu abakhuluma ulutho ngezimbuzi ezizayo emsamo bakhuluma ngalo uNkulunkulu abahamba bakhuluma ngayo. Umuntu ke ohambele uNkulunkulu akasilona idlozi ngoba noma efika kubantu bakhe uyofika seyingilozi ezothetha ukuthi anithandazi ngani la ekhaya. Uma kuukuthi uyabona ukuthi sekuyaqala kungena izangoma azokulwa athi nenzani phambi kwaNkulunkulu. Akusiloko idlozi lelo.
yingilozi kaThixo ithema isuka lapha yaqonda kuNkulunkulu ngoba abangaqondanga kuNkulunkulu baphenduka bafuna utshwala, baphenduka bathi balambile, baphenduka bathi bacela ukuthi kwenziwe umsebenzi bayolandwa ngamahlahla aselandwa thina ngehlahla ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. Asilandwa njengohlamvu. Thina indaba yethu ikhulunywa kuJehova. Noma sihambile ayeza amakholo azosilanda emakhazeni afika sithathe athi uNkulunkulu wasePhakameni lo mntwana wakho njengoba uhambile njengoba sithatha lo mzimba sisaya nawo ngasekhaya kolinda khona okwanamuhla Nkosi yamakhosi sihambe. Uma esephuma ehamba siphinde sikhulume futhi sithi Nkosi nangumuntu wakho useyaphuma sobuye endlini yakho, endlini yakhe yokugcina. Sicela ukuthi umemukele, uyikhiphe izingilozi, ubakhipha abahlangabezi bakhe, ahlangane nebandla elingcwele likaJehova. Kusho njalo ke lapha ayikho thina into esenziwa yona, akukho umkhonto esiphakanyiselwa wona, esifakelwa wona kuthiwa njengoba uhambile nje emhlabeni uvuke ubabhode ngumkhonto laba babulele. Sithi thina uJehova wapha, uJehova uthathile. Ngithi-ke bantwana basePhakameni isifungo sihamba lapho bangcwele, isifungo sokukholwa sivuka ngisho emndenini. Uma ukuthi kuthiwa umndeni ukhonza kwenye inkonzo usukuhaqile, usukununusela ngokhokho bakho, usukutshela izinto ezizokwenzeka, kodwa isifungo sokukholwa siyema sithi akunandaba noma kungenzeka lokho, akunandaba, angisuki kuJehova. Isho njalo enye ingane ithi bayihlasela abazali bayo beyibuza ukuthi iyekelani kholweni beyikhola kuyo, uthi manje usukelani ngoba kuyafana moso usuka kumaNazaretha uya kumaNazaretha kuhluke ngani. Ithi ingane ngifuna uJehova. Bathi uJehova ngane labothi cha ngifuna ubaba mkhulu. Ubaba mkhulu yebo. Ubona ukuthi ngcono ulandela umuntu uyolandela cha. Into engiyithanda laphayana ngithola konke ngumprofeti ubaba mkhulu. Ngithola konke. Njengamanje nje bengingazi ukuthi leli bandla lisukaphi ngubani, kodwa sengiyazi ukuthi umsunguli waleli bandla ngumprofeti uIsaya Shembe, futhi sengiyazi nokuthi wahlupheka kangakanani ngoba sitshelwa laphana, sitshela ubaba Mbatha. Bathi uthi umntwana bathi ufuna muphi ubaba mkhulu, ngoba ubaba mkhulu wakhuluma ukuthi uyobuya esiqondini sesihlanu ushiya ubaba mkhulu umbona, ufuna ubaba mkhulu onjani. Uthi ngithi ngifuna lona wakhuluma noJehova enhlangakazi, wabizelwa umndeni. Bathi kwenza wathi ngifuna ubaba mkhulu okuyena owasungula leli bandla. Utholakala, uyatholakala kulapho leli bandla lamaNazaretha sengikulo. Ngithole konke ukuthi ubaba mkhulu wathi abantu abenzeni esingasakutholi. Uthi ke bathi ke na inkosi uthi babathe uhlala phansi angikusho nje unyazi liyakuthanda mntanami. Uthi ngathi nifike nengicela ukuthi ngicela lithande nini, mina ngithandwa kubaba mkhulu, ngicela ukuthandwa kubaba mkhulu. Ngithi ke bangcweleke isifungo sokholwa sinjalo. Awuze wathi uma ubona umndeni bese sowuqala manje ungasakwazi ukuqonda, awuze wathi makusakufika umndeni uthi hayi nkosikazi ngoba naku evela bakholwa, hayi menzele lokhu baphekele lokho. Isifungo sakho usimoshile, and mase uhlupheka uzothi
ngenzeni. Baningi abantu abalahlekelwa ukukholwa mase kufika imindeni yabo noma izingane ezodade wabo. Mayisifikile izovakasha kufanele kwenziwe into engenziwa la ekhaya. Ingane ikhala ithi ekhaya wajwayela amanzi abantu ayathatha imiyekela wavule ngoba akakholwa lapha. Basuke bazokwenzani uma bengakholwa nathi ngoba bayazi ukuthi thina uma kuyisabatha akukho kushisayo esithinta. Vele basuke bathunywe ngisathane ukuthi bazokuvakashela ngenyanga omhlangano. Eqinisweni lonke asifanele ukuvakashelwa ngenyanga omhlangano. Ngoba njengamanje uShembe wawatshela amaNazaretha ukuthi makumhlangano amaNazaretha alinde azile ngisho isinkwa angasidli isinkwa esinemvubelo. Kuningi kabi into ezilwa ngamaNazaretha uma kungumhlangano. Lo mnumzane uzofika yena kuyinyanga umhlangano. Uzongena njani? Ngisho uJesu wayibuza indoda wathi ungene kanjani la ungenayo ingubo yedili. Mayesefika la ufuna ukuthi kwenziwe njengendlela ekwenziwa ngayo ekhaya kubo. Ngithi-ke abantwana basePhakameni noma ungamshiya endlini kodwa uzokonela ukukholwa ngoba uzosala efraya amaqanda ngoba akanaso isifungo asenzele uJehova. Akazukugcina lapho. Usezophuma noma ngabe isonto noma umsombuluko ayovakasha eThekwini esekhumbula inyama yengulube. Ifuna lokho kuthiwa ngobhekeni. Abuye nako ngesisu sakhe azongena kwakho. Kodwa wena uthi awusidle lesilwane. Uzasilanda angene naso ngesisu kwakho. Ngithi-ke abantwana basePhakameni sisenkingeni. Nangabasebenzi abasisebenzelayo sisenkingeni. Kwezinye indawo bayapheka kodwa basiwa amaNazaretha. Lo muntu uzidlela umuthi kakhe uyaziphuzela notshwala. Akaphumile endlini yakhe. Kodwa uzophekela wena ozile imvubelo, uzile yonke into. Uzokuphekela, uzowuphakela. Nanxa ngahlambulukile akazi ukusho lutho ngoba akazi lutho ngenhlambuluko. Akazi ukuma ukuphekela. Ngithi-ke bangcwele bekungakuhle abantu abashayembe ukuthi ifungo zethu sizivikele nina benkosi. Sizivikele kubantwana babodadewethu, sizivikele kubafowethu ukuthi abangasivakasheli ngenyanga yomhlangano ngoba bazosonela ukukholwa. Abafuni futhi ukuya esontweni ngoba basuke befuna kona ukuthi besale bebasa. Ngenyanga yomhlangano engathi singayihlalela sodwa ukuze sigcine umthetho kaNkulunkulu ngendlela esho ngayo. Silungile manje sesilungela ukuyosina sicinele uNkulunkulu. Sidinga insipho engcwele ukuthi uNkulunkulu asigeze sibe nomzimba omusha siyosina sicinele uJehova. Kodwa umzimba yethu ayisoze yabamisha uma ngabe sisenabafowethu abazosivakashela nodadewabo kababa nezingane zabafowethu nezingane zabodadewethu ezizofika ishwebheza ngamabhluku emzini wakho. Izogqoka amabhluku kuzogcina khawukela naleni yakho ngoba ngithi uthi haya kunandaba lona ngoba akasiwa la ekhaya kodwa agqoka amabhluku lona wakho uthi akangawagqoka. Uzogcina naye wathanda noma bengafuni ngoba uyabona ukuthi abazali kukhona lapha abalithanda khona lebhluku futhi abalifuni nje magqoke nguye kodwa balithanda ngoba nangi lona ngivumela ukuthi agqoke ibhluku. Ngithi-ke abantwana basePhakameni uJehova akabe nathi angasilahli
enze ukuthi sivikelele isifungo engikhuluma ngaso ukuthi isifungo sokukholwa siyinto efuna ukuqaphelwa umuntu osuka afungile azazi ukuthi noma sekumeni sekumamabhubesi phambi kwakhe akadedi kulesifungo uthi akulungile baba uma kuba kuwena osho njalo kulungile ukuthi ngibulawe leli bhubesi ongazi ukusho ukuthi cha mina impela ngamane ngenze lokho okusho lo muntu mangilizwe iswi lakho wena menzi wami akosinda ayalizwa iswi lakho wena menzi akosinda ayalizwa kanti oyisiwula akalizwanga okabili namathathu akalizwa inkosi yomusa